Terus. Hei. Lama banget nyampe macet. Hei. Tunggu. Stop. Apaan, Pak? Berat. Lah. Ngapa? Matiin. Surat mana? Enggak ada. Wah. Nah, itu lewat ya? Cari nih orang tua. Tunggu. Enggak ada, Pak. Gini gimana sih bawa motor? Bilang ya. Enggak. Bilang ya. Ayo, jangan. Ayo, pakai surat-surat. Motornya mau dijatuhin. Kagak punya SIM. Udah brother. Kagak kuat. Aing mau.